với na hian latest tech news chung chang kalau shil don chewani tuna PUBG lam ve thung Pune a umchin mi pakhat kumsum ni le pangami chu PUBG khel lain over excitement wangin omzia chu aphure ma wangin flora tlathlain athinga lani doctor ten an suidanin over excitement awang khan anerve kha assets na sahle ani anti MI Black Shark gaming centric smartphone hi MI ang ani a Black Shark hi MI a sub brand pakhat ani tuna Black Shark 1 Black Shark 2 le Black Shark 2 Pro hi an launch to ani tuna an che chuaka Black Shark 3 po arang lamin an ron launch chuak mai theiani ti Black Shark 3 a Snapdragon 865 processor ani donani Oppo Find X2 leka an shi chuaka 6.5 OLED display alo thleng don ti khata 120Hz a refresh rate kha kan hmudonani Oppo a vice president in afia Oppo Find X2 a dual curve display alo thleng don ti tuna WhatsApp lamve thung WhatsApp hi 5 billion mi in an download to ani Play Store a chuan WhatsApp atanga an thudon dan chuan iPhone a Android version 2.3.7 le iPhone a iOS 8 version emo a ayan niam version i mangani chuan i WhatsApp kha i mang thei to don lawani ti omzia chu i mang rei thei don to lawani ti an sayani tuna OnePlus chungchang OnePlus 8 Pro a athalak hi an li kani 8 Pro picture a punch hole camera an muani chuan 120Hz 90Hz le 60Hz a option po alang ngalani chuan 8 Pro a display kha QHD+ ani donani chuan adang Realme UI Realme XT Realme X2 chuan X2 Pro Realme 3 Pro ate Realme UI a update alo thleng tan to ani chuan reilo te a adang Realme phone sa te po Realme a UI update kan hmule donani tiangang latest tech news chungchang en reng theinan kan channel hi minlo subscribe sakla bell icon po in met tel ngal wak donia